The coveted bonus is out. Oh, bonus ya majani chai. Yes. Ene nyumu. Ono nyoro gongoro ure. Eno ne mini kana ne main. Eno neo main. Main bonus. Mini bonus yaumireli. Mini bonus yoka na kule ya first quarter ya mwaka. Around March. It's like an advance. Enta marufaji. Marufaji wa bonus. Nino neo bonus yo enye. Neo main. Na mundu akiriha kuringana na uri yake matuite na akamakuria. Kuringana na kio gya kuru gya kumatua. Yes. Na kilo ciaku. It's always an epic moment since the advent of tea. Yes. You know, bonus ya mashani kule kuragio mashani ri. Yes. Is actually the biggest thing in the year. Yes. And some people struggle in this life nowadays because their fathers dealt with the bonus back in the days. Actually, ri unaona tali agoneta makanitha. Yes. Tea growing zones. Sade nweroka. Yes. Na sade ri engi. Kanitha mwaga kurogotera mbia hau. Yes. Ni mugweterera mwako wangu. Aria mandikite ndirisha. Na diocesan quarter. Mwaga gucioera. Yes. Ni mugwetangirira. Ni mwesie hiyo. Andu mena mbia citanagia mahuthiro mangi. Andu mena ngunja. Tondu na bonus I understand nikoragwo eterirwo by a huge itinerary. Niko eterirwo ni maundu maingi, mabata maingi na andu aingi. Yes. Both direct and indirect. Na riu mwana iko he kindu arirwo ni ithe. Kiage kuneanwo haha ni bona thiengi. Ni bona thiengi. No ucio ni mwaka ungi. Yes. Na thiko ici bona thianga ndira attract tourism ta 10. You see again, nani bururi wothe ri economically maundu no macenjetie. Yes. Riu no gukoretwo wena moritu. Yes. Tondu njigua atene bona thiauma ri ni kuona wonju ingeni rolling the highlands. Looking for clueless old men. Then you see, times have changed. Yes. Tene riu bona thia umari. No nginya riu mundu angiathire fake. Guthie physically. Woe fari. Uthie fake urute mbeca. Yes. Umuthi andu magucagia mbeca na thimu. So you don't have to travel. So that window of clandestine expenses. That is how that business was muffled. Yes. And I understand there is transparency the question ona ni ukoraga ni kuri provision ya kwandikwo as a family. Itote ne jigwa muthe acio ya. Ni megataga. Muthe kwaja mureke muthe athie wiki. Yes. Ati ni manyita bia reason escapes. Reason ni kora. Na riu hau niho matikagirwo advantage. Yes. Ni ndogo na rendi. Na ni ndogo na rendi cino cio utari wa rugongo. No heo cio utangiona rugongo. And largely so tondu na cio mingi cia rugongo ni nduti wira to kwigemia. Ona no iu amba ne makina aria kuria ndia. Mwaga wao ni kurima. Yes. Na kuruta wira. Riu guoka ndogo ici turaciethambaga ri na fonda ri. Macoke mehake othiu. Yes. Na zai ndiri ona oguo. Iu zai era go sasa. Kaya oi. Ngai. Jabo. Ndiye tunaita nani wewe? Mimi naitwa Maimuna. Ati Maimuna? Ambu heo kamwe. Ndio kumbwa. Na wegitheria nyarari eno kanyama kaiguku. I think such pronouncement ni ciatuma andu mage nginya githomo. And it was a big deal. Kwaje ungemenyire ati bona thia yaku waria na ndogo. No, it was actually a big shame. Muthuri ju athire kahiriga na bona thi. Aikara ku mieri iri. Agirwo ni andu ao. Mbeca iria tigetie tagio thambutha ya waru imwe. Akorio muthe. Niki mbeca iria kiria kiga. Oi. Muthe igithrai na ngiri igana ria thate.
Muthee nä kä å reka gå kå njå rä u nä å kå inå ka ndirä gwitå njaka ndaikorendio kaigua må ndå må gweta atä rä neo maratå ra gå kå na må hiki wä to batu ngai ngai ä ndä ä monjetwo rä a 30 atigä irwo wa Samaria na aragatä te nyå mba cia This how some people never went to school. Na andå amwe nginya magäcererwo kå rua. Yes. Mbeca cia irua neanire mambatha bagä tä ra gå thiä bomu wanu ndä rakwä ra mbeca rä na må rå gå rå wä hau ringana na å rä a haha harathiä rä haha tå gakinya Ndithemba tå kiuga tå gwe mwena å yå rä må huko namba 3 tå kiuga tå gwe mwena å yå rwere rå rå rä å kä njiarä ire And I don't know what was the big preoccupation with men gũciarĩrwo nĩũkũnjiarĩra kairĩtu nĩko itarĩ And you know, the sad thing is, those men never bought anything for themselves. Tithuti tikĩra andå amwe mambä te mä ako yagire kå rä ka maiua Mombatha muno ndå mbembe icio ciaumaga Mombatha na ikamba rä ikamba nayo nä rä eru na rũgongo werũ ũcio gũtiraũrĩ guoka thutha-inĩ twatukana ona agĩkora mũirĩtu oka heana kĩrabu atuĩke wĩita pro bono na nĩ gĩcungi kĩa Mbonathi mwĩkari enderio thambutha na ndũkaheo ya waru ndũrĩ mũkimo we heo ya nyama yes wanjĩra he mwana wanyu ũtathomaga nĩkĩ ka niĩ nĩ ndũgamaga na gĩthomo na gwake ciana ciake tindĩhĩre gĩthomo niĩ na gĩthomo tũhana gĩthomo na kamotho ĩna 18 rĩu atĩ athuri aya manainũka na tari hĩndĩ ya Mbonathi na tari icio mainũkaga nacio tondũ kĩratũ gĩtiũĩkaine gĩathire kũ rĩu Ronji ĩkona mũhothere tari ndeme as a send of package tari nyenyũre haha thutha nekamakwo na kĩndũ kĩhiũ na ikamire metigĩtie na gĩkembo